Ria mbere President William Ruto gwika mogaruruku ndunduini yake ya minista riari mweri-ini wa gatandatu mwaka muhituku kurumirira mirurungano ya mbeu thirikari ya Gen Z ria kiaria gikuruhania minista mutahikagwe William Kabogo na Kinyanjui na ria gatatu ari muthenya wa ira no ria urari minista wa uruti wira wa muingi Justin Muturi akiaga kuhonoka rucemio ruru na mbere ya mogaruruku maya kiumia kihituku President nyeriga gwika mogaruruku mangi maria mahutirie andiki akaru na ituro ingi. No hathara area iraumana na mogaruruku maya ni undu ataramu wa maundu ma kiuteti maugite uraiga bururi hatikaini ya kibesha thirikari igifatara kuihuria mathenya ma atongoria aria mamurota minista icigo kia mbere North kiria kirugamirirwo ni Geoffrey Ruko gikingira ithabu-ini ria icigo iria kamiti ya IBC igufatara guitirira besha niguo gutabania ithurano thutha wake kwamurwo kuya ithenya ria Justin Muturi. Twina costs nyingi, both economic cost but also political cost. Ni undu wa constituency imwe citirio na CDA for like 2 years. Ni undu wa gukorwo citire nginya na MP zao. Koguo ukoretwo na challenge nyingi muno economically na ni kwenderea gutu affect. Thutha wa Kenya Kwanza kuyukia utongoria ithurano ni ciabataranirio niguo guthinga mianya iria yatigitwo ni minista Aden Duale, Alice Wahome, Kipchumba Murkomen thutha wa kwamurwo ndunduini ya minista oro hamwe na giturwa gia speaker wa bunge ya bururi gia senator wa Bungoma iturwa cia Pio Wandai na John Badi thutha wa kwamurwo ta minista makiria mashiringi milioni 9 cikirikana nicio cibataranagia gutabania githurano o gicigo bunge. Posti ya mbere no ginya gwakorwo na kindu gitagwo preparation. IEBC no ginya ga prepare ibange nigethe hote gwikithia ithurano. Ginya kurutwo kwa Justin Muturi kuoya Ruko GK akiingia oyo aigire atwike minister umenye no muhaka twike by election school ona omena 48,000 voters iyo ni 94 million that IBC no muhaka igirire. Na riria minister afutwo kuma giturwa-ini giake ndaumagaraga ogwo keheri-ini na marehima okoro-ini agithukirwo gicunji kia 31 kia mishara yao ya o mwaka kuringana na miaka iria matungatite ministry-ini. Mundu tugeta mundu ta Muturi he served as speaker for 10 years. Koguo ena pension ya bunge. Araherihwo pension ya bunge. Ruona akiuma minister kwa that 1% ya gratuity but still ni ekwenderea kwa pension yake ta a former speaker who served 2 terms. No gukoretwo na ciuria cia gitumi gia guthukira ministaria mafutwo iturwa ingi ta cia mabarothi Aisha ikuhe guthukirwo iturwa ici ari uria wari minister wa ugima wa mwiri Susan Nakumicha ta murugamiriri ruhongeni rwa UN Habitat mwandiki mukaru ministry-ini ya mathako Peter Tum mucini wa Kinshasa bururi-ini wa Congo gatagati kangi iturwa ciaya igiuka na ngarama yacio. Agikorwo kitumi gia gufuta mundu ni incompetence no doketi uria ahetwo ri then kiuria kiria akenya mangiuria ni riri karige giki eka thutha wa gufutwo wira rigia gituma akorwo incompetent. Andu ani amwe andu aria managa mushara munene muno mena mushara wa diplomatic salary, mena allowances, mena house allowances. Ni undu wa wira uria marutite koguo Mutababu na Mwamba arutite wira miaka 2 na nuthu koguo ni aheirwo gratuity ya about 4 million na immediately aheo gratuity yo aka-appointwo wira ungi koguo ri ona retirement package yake ri no ku accumulate na ona thengia mogaruruku maya mahinda kwa mahinda Kenya igi no mathiete na mbere gwikirira ucuke maria ndundu ya minister ihotete kuhingia ari miaka 2 na nuthu thutha wa Kenya Kwanza kuingira wathani-ini. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mubi Washege.